kayak meren aja. Kaparangan. Serangan wae. Ya, aku aja mau gerak datang. Oh, bandara di dari dia, ini bukan ente kita dari dia. Ya juga sih. Teuing, tertarik kan? Kumaha sehat, Bok? Alhamdulillah. Kumaha orderan, Bok? Rame. Alhamdulillah rame ya, orang tilu. Syukur. Ya gacor lah isu kene geus menang tilu Ya, mah. mending lah. Anjing sore uhan wae sore mah euy. Eta kan maksakeun nama keluar isu. Heeh. Ya nama Ari awe. ngomong teh. Ari si Acip can keluar bener. Teuing tah. Can amprok sih. Heeh, ting. Menarik ting ieu. Di sana berapa? Tapi biasanya isu aja keluar biar bisa main. Buka motor anyar ge tara kurang gesit udah teh. Namanya pasti buka motor anyar mah. Mampu Semangat. motoran eta motoran teu kabayang. Heeh. Ngomong tuh nggak pakai. Duduk ah. Kopi manggas. Hmm? Kopi manggas berarti. Kopi cat euy. Emang warung lah di tempat. Cewek masih Acip datang cuman lah kurang titah. Kalau geus tadi mah nempo aktif mah isuk-isuk tadi di subuh poe anak. Oh nggak suka. Aku udah tipe anak. Pernah hari juga nama gacor. Syukurlah hari gacor mah. Bisa merintah nyetoran motorna. Oh nya. Harunya mainan nulungan wae indung bapana. Heeh, bener. Pasti ayeuna. Tuh si Acip. Mana kok? Tuh. Nah, panjang umur. Orang udah kelihatan sangka. Tapi Hei, motor anyar. Ih, gesit ada mah ngojek si lagi. merah ya. Ketemu Merah. jauh. Silau. Ngecering. Ya, kacir itu lamun menang randa deh ama. Babari nyiri anak. Buset. Iya. Gacor gana yo. Merah atuh mon, merah dilawan. Beres. Wah, udah rame. Alhamdulillah. Di nang berapa sih? Nang 5. Jam berapa? Di subuh. Yang bentol aja mah, buset si merah. Barang mundur dia namanya. Yang jika nama meme hajan subuh geng guys. Udang, dah gegebegan wae. Bisa. Jadi di HP nanti alarm nanti deh, ya. Bangun kok yang racun. Tidur mau terlalu miring gitu. Menang 5 meren Cip. Syukurlah hari yang kemarin rame lah. Jeung motor mending lah. Bisa kesetoran tah. Panas bool. Bener. Ya. Ngomong-ngomong, siapa Duan? Wis karumpul ya. Aing teh caritana keur dagang. Sampingan lah ngojek da aing mah sore sepi wae. Aing caritana dagang jeruk. Tuh udah jeruk enak. Beri dagang. Wayana ya aing minta tulung we ka sia jeung meuli rokok lah. Beli jeruk aing kajen aing mah ngajual lama aing ka batur 20.000. Amis tuh ya. Buset dijamin amis kabeh. Kajen aing mah karekan mah wayana bayaran teh jeruk aing lah. Ah keteha. 10.000 mah. Sekilo eta aing ka batur mah 20.000 Cip. Amis buset aing diraku jeung rekan ngabohongan mah. Aris mah. Nanti bang goceng ewang aing. Ayo kalau lu kan. Enak teh. Karena yang nama omat ya. Sukeneh banget ulah ayeuna. Jadi beuteung. Si tadi jalan panjang tadi bala-bala. Yang bisa ya. Goceng ewang. Diraku aing tibang menjual 10.000. Kalau diterima ku aing nya. Siap. Ari menta mapan ngewa.
Aing mending keur dagang dah. Ya beli wayah besia lah. Nama-nama ngerokok aing. Jeruk di mana ya? Bola aja aing di pasar. Sari itu mah Cikampek teh. Jauh dah. Mau sari itu. Ya, Apa? mawen yang sampingan aing. Ah. Aing nomor randelanya. Tadi sekalian aing beli udud, tambah cikana ladang ngajual jeruk. Tenang. Sokat. Aing cikana lanjut di kota sih. Dalila ya di kotana. Hari lah aing balikan lah. Sing rame lah orderan. Oh, gacor. Paling tarik lah ya nya. Eta jeruk, tomat. Tinggal di dahar ayeuna isu kene bisa nyari beuteng. Oh, siap. Nung bapak sia nyalakeun nih ka aing. Kayaknya aing tarik lah ya. Siap, kade. Siap. Assalamualaikum. Beres yuk. Perangkap. Udah bang. Jualan jeruk anjing. Bok, aing curiga dah. Kurang sih. Abu Nawas dagang jeruk isuk-isuk. Oh iya. Iya teh ya menyimpan pertanyaan teh nya. Abu Nawas teh naon teh? Kelakuana. Coba mana jeruknya? Iya teh. Itu tembok ya. Dagang ayeuna ada isuk kene. Lah ada berangan lah, udah dia. Saya nyari betul. Menggoda atau namanya? Oh. Lah berangan lah. Nah, Bok. Menang, Bok. Ih, semua ini orang ya. Berat. Ya. Ayo, siap. Jom tuh. Lumayan. Oh. Cepet buat gitu ya. Oh. Ih, tapi aing curiga dah, Bok. Kata Abu Nawas isuk dagang jeruk. Aing ge. Ieu wae ya. Beda gelagatnya. Curiga mencurigakan teh ya. Langsung we, langsung kabeh kumaha ya? Curiga. Coba lah. Cip. Euy. Urang ge. Euy. Nah. Urang ye. Jeuna ye. Seger. Jeruk. Eksekusi. Mana jerukna? Jok. Jeuna ye lari. Oh nya. Heeh. Panas-panas ieu. Mudah-mudahan amis kabeh. Kemarin cocok sih. Heeh. Cip. Eksekusi. Perasaan itu enak sih ya. Aing ge. Coba lah. Oh, isuk-isuk. Dagang jeruk udah ge. Ada temen aja. Ada omongan naonnya? Jamin cenah. Oh, jamin. Jamin. Jok ieu urang mau. Ih, Coba sandbox sugan amis ya. gedung bareng adarna. Kita naon. Sekarang ge. Ayo. Anjing. Buset. Aduh anjing. Jeruk apa garam laut yuk. Ih, bisa. Parah. Jangan didahde itu. Cetin. Asup anjing. Bok, Ya, mau datang cek kanan, Bok. pantesan atunya langsung didahar aja mah. Oh ya. Pada amis mah tenan naonnya. Oh ya. Kalau limun hasil mah isu-isu. Ih, isuk. Si barang bukti ya. Wan, Cek kanan, Bok, pokoknya, Bok. Nawas. Teh masuk ganti amis aing mah. Saya ulang minumnya biar aku. Ih, aing geus ti kewang. Asup anjing. Goblok dagang terbalik, aduh. Nipu.
Tuh Abu Nawas sih. Cekananya. Rit, beres euy geus nyarantai ti heula. Nyantai we, buset deh. Nah, datang anjing aing karek datang kuat kudu. Jadi ya tuh bener ah. Bener Dagang Bang. truk teh. Kunaon teh bener lah. Ya tuh Cip. Asum, buset, asum. Oh, bener Cip. Asum kabeh, asum. Bang sakilo atuh hasil. Ya sak kilo teh anu bener atuh dagang teh. Dagang teh kudunya cek nyana nya. Heeh. Sama masih mending sekilo. Aing tuh nang belanja 2 karung. Asum kabeh goblok. Aing ditipu. Sekelas Abu Nawas tipu kene.